Reč ima narodni poslanik Žika Gojković. Izvolite. Hvala. Poštovani predsedavajući, dame i gospodo poslanici, ja ću da pročitam moja pitanja da bih uspeo što više pitanja da postavim. Moje prvo pitanje, to je tačnije predlog, ide premijeru Vlade. Obraćam se u ime Pokreta obnove Kraljevine Srbije sa inicijativom da u okviru svojih nadležnosti razmotrite mogućnost za podizanje spomenika knezu Pavlu i viteškom kralju, ujedinitelju Aleksandru I Karađorđeviću i da na godišnjicu atentata na kralja Aleksandra I Karađorđevića, koji je na današnji dan ubijen u Marseju, Pokret obnove Kraljevine Srbije poziva i gradsku vlast, a i premijera da donese odluku o dugo čekanom postavljanju spomenika jednom od najvećih srpskih vladara. Nema boljeg načina da obeležimo 100-godišnjicu Velikog rata nego da spomenikom odamo počast onome koji je ujedinio sve Srbe u jednu državu. Viteški kralj, ujedinitelj, bio je vrhovni komandant srpske vojske u Velikom ratu i stvorio je državu veću od Dušanovog carstva. Srbija i Jugoslavija je u vreme njegove vladavine imala snažan industrijski zamah i reformisanu poljoprivredu. Imala je jakog seljaka i jako građansko društvo. U Parizu već 8 decenija postoji ponosno njegov spomenik, a vreme je da se ovom velikanu postavi dostojno obeležje i u našoj prestonici. Slična inicijativa je kada je u pitanju i knez Pavle. Knez Pavle je bio jedan od najsposobnijih, najumnijih i najobrazovanijih ljudi Srba u našoj istoriji. Ujedno je bio i dalekovid diplomata koji bi, da nije demokratskim nasilnim putem i neodgovornim izdajničkim vojnim pučem svrgnut sa vlasti, omogućio Jugoslaviji da zadrži vojnu neutralnost tokom Drugog svetskog rata i time bi se izbegle ogromne žrtve, stradanja i razaranja. Ne bi bila stvorena nezavisna država Hrvatska, a samim tim bile bi spaseni životi preko 1 milion Srba. Bio bi izbegnut bratoubilački rat između četnika i partizana, a time i podele koje, nažalost, i dan danas postoje. Knez Pavle je od Beogradske kasabe napravio modernu metropolu, ostavio je brojne muzeje, građevine i neprocenjiva umetnička dela svom narodu. Smatram da je ovo jedan od najlepših načina da se odužimo ovoj dvojici velikih Srba i u to vreme najpoštovanijih ljudi kako u Srbiji, tako u Evropi i u svetu.